Khuborjylla pi baro na donbosco media network nyuan ra shapi ki Khuborjylla jong katayo balai jong banai KYLLALYNKKOT arjar arpulai. Kimat bakong sana kini katayo bladep kilong. Pediang kemen kilong ying na that yalong yi kejan na donbosco media network. Hapadeng kejing ipu iping rake kabalang shnong mau latang ye kejubli ksiat. Ben krek shnong mau tawar ban pediang burom yo lingdo thamai. Bat lapan kut ia ke convention ki Samla ke SCCYM Zone 7. Bat mentangin pa syaki Khubor bakam banyak. Balat ars patli ki long ying na shnong that yalong ki lapediang da ke jingkmen ia ki song jan bala ai ngobha how news nem thamai arjar arpusau da ke donbosco media network youth center laimkra ha ka khatsau tarik ha ka jingelam jong director Reverend Father Michael Makri ha ka jingsen ran jong ka kinhon dbmn bat kat tu kat ningut kirangba kilong kemi bat ki khun Samla na parish laimkra Shwaban sampai ba iki song jan la pinminta ye kamas pakhot da Reverend Father Makri bala shimminta de kispangut ki pai ba na kani kashnong ha ka jing batai ye ka ktin jong blay ha ka te kasngi u Father Makri ulapin kan mau ye ka jing khot jong blay yo Samuel yo Petrus bat Andreas ban long kinong trei na ka benta jong u wat la kilong ki priu ki batlot bat ki baduna ha ki babun ki liang ha ka long priu man priu Hadin kamas bakut la samlut ikisong jan shakilong ying kani kashnong kat ki balawan ban pediang sngob hayaki da ka jingkemen bat jing sngo ngo kilong kemi kilong kapa ki khun Samla bat ki hybrid ki lapediang yakini kisong jan ki visiting sisters of donbosco VSTP NEHU Memorial School that yalong ki lairap ban sampai pa ikisong jan hakini kasngi kakinhon dbmn kalawan pai na that yalong shalaim kra da kajinghon mensim bakalale kawai ni kikambabha hakani kasngi wanra sa youth center tikini ki staff jungi na kadon Bosco media ki pelum pelang yaki but ngi penpoi sya kan ngasdong dingai Khuborjylla ru yaki kat banga ai Khuborjylla pi baro mentakas ngi yo sngo ka jingpule ka banongkong badu na gospel shapang ka jingkhot yo na se kan ni ka jingkhot jong Khuborjylla na ka banta jongi ru na Shillong ban poi shane ban le ayu ban yo mat ka jingi jong Khuborjylla haba Khuborjylla khot un ai kata ka jing mat jong ka jing ye ka jing sok ka jing kmen dan na PGE bangi ki bawan na Shillong ye sok ni kmen na marba yo se ka jing khot jong Khuborjylla ban poi sha ka ni ka Shillong be e jongi badru ka jing poi jong pi sha ka ying mane yo se ka jing khot jong Khuborjylla hoi ha ka ban kong yong dan ki trying kemudian ki longing kemudian apa that ye long tendai sister ong nga ngin penlong na kamas ki banajan ru ki mat yawan na ka banta kamas te kata ka jing khor jong Khuborjylla ka buan ba ka sur jong instar superior yo se mning yo sngo kumno yo Samuel Khuborjylla u khot license lai wat te ka jing poi jong pisha ka ne kamas ba khoi yo se ka dei ka jing khot jong Khuborjylla na sur jong Khuborjylla kabawan lamba sister superior lamba kini ki sister lamba yang ba palang lamba kini ki wahe te kata kini ki khot jong Khuborjylla u khot bat kasyong hangi kumno ban jubab yang kata khot jong hoi teng Khuborjylla u khot ha ka sur jong wangel ha ka sur ka bajem not ha ka sur ka bajai jai teng Khuborjylla u khot ru ha ka sur ha ka dur jong ga jin e ga jin sto kasyong patanga ba napi kumno bangin jubab kum ka jing pule ka ban kong manegi yo so kumno Khuborjylla u khot yo Samuel u klempar yo angel u pha ta kasur u pha ta kasur hendrai u Samuel kum makul mar jingmut manga u Samuel le la kul mar jingmut hadu boleh keli yo pai jungu wong mi khot yanga u pai yu ong em aklem khot Khuborjylla u khot inga ba de pi hagir gom ba per yo na se pi u khot agasuru jong ulok jong pi kini ki long kmi ki ban hang u khot pi agasuru jong ulok pa bo bu ai ulok pa bo kum ne kum tai u batakai ba shutia yo na se ka ta ka sur jong Khuborjylla ka bawan ka dur jong uta kenamba
Kata kajing kebawan nang ba ulong kepa, kajing Shillong kebawan nang ba ilong kepa, kan pen perkat yangi, kan penjan cucu yangi yang play, show play. Siam. Lasumi situng, pring situng, kongka situng, ang IB merciang, Joy merciang, rengkat lang dahang situng, ang Cinti situng, bless pasti. One. Halo. Rwanda. Smart. Ini kong Omida. Hunlang. Why to you? Mary Carmen. Cuan Mary Carmen tau, very good. Sabina. Hiwan Sabina Hiwan. Kabalang Catholic Junction Maulatang kabahap apen Ursula Parish hakas ngi ublay kalapen hap perdano ya kejingra ke dap san posnem lani ke jubilee ksiar jong kabalang hakati kishnong. Lapen chongkun shu ya kini kesengi kraw jong kabalang shnong da kejing play ya ke ying mani bathmai do Father Sherman Kongshay but Father Rangba jong kaparish pen Ursula u Father Sidish Mara rengkat u Father James Ternyang ubedai unong kenyarang ba hakamas pakut bat kerkuru ya kini ke ying mani bathmai bala ainam haka kerteng upeterus pakut. Watla kini ke shnong maulatang kadai ke bedang rit bat kampaji na pen Ursula Henry kalala apat ban peni hadu arngut kisok blay kata u Father Sherman Kongshay bat u Father Prior Kongsit. Kalalong ke jingkmen bat keburam ke bakraw na kebenta kipat riunget jongkani ke balang shnong. Kiling do padon hane barok kamtam kiling do jong kene kisnong katau ki sister ki no tre balang ki no lebha jungi ki bala jan bada jengai ki perlok ki prajor ki balawan pat ni barok ki padon hane jong kene kisnong katau sajisin dagangu kadam ye kene jingai bakrau ublei ai ngi kamtam ya kata Shillong play, Shillong beri berjugu berdonning kat berniling bagai kenyang kekrian berkui, berkamtam kejingai Meghalaya, pat kumangiliyo sengau nak history nak kata kejing yo mat jong kene Shillong katau, ya kene Khubor kejugu play, nak kebentar joki pada kebentar jongi. Sumbadak yang berbisa kenal, aja play dengan ya kita sampai pelikis Islam kita lain nak. Tetaplah sibuk nak bentar joki pada Sherman. Peklam datang Islam akan negapor yang kaya Paris Priest. Abre itu akan rad nung punong tau, mepen kuy pen subah, permesen syari kabalang jumi. Kadai hok bangin pen benai kejing kraw ke kerteng jumi. Mentah kesengi ngiu padu ngai jumi, ngi pen pawi kejing angut jumi. Panai tisu junom yame yakane kejing duai. Tekaniam gurukom kabi pui ping. Hangne ngin ai kagu kadam kabariu blai hame. Ngin yo kejing ikai na kaktiin kejongme. Ngin sayo pesana kasakraman bakuat jongme. Kadai kejing mane kagdew kejing maya kabapaw kabalang. Kabau krisi usai.
Kipat ba kasinong mau tawar rengkat bat kipat Katolik, kilapen kre ban pediang buram yau lingdo bethamai, udikon Saulus Karpran, uban sya penkentang haying meniba laim kra haka arpau terik KYLLALYNKOT. Kadong mau tunum hagni kasinong lingba kajingirap ubat tebor patau MDC, bat kajing teri shitom jong ki officer ke PWD, kalayo ia kesurok rong ke bakhut bat ke internet. Ubat tebor patau MDC, Reverend Father Tinong Lang, urang ba shnong kinongkit kam shnong, bat kirang ba kilayat kejat ningkong hagni kesurok haka kat praterik KYLLALYNKOT. Kipat ba jong kashnong mau tawar rengkat ba ubat tebor patau, kila teri shitom kat ban yo ikni kesurok hadong mau tunum. Kabanyat linti uling do bethamai haka arpuai terik KYLLALYNKOT ban kenya ya kemas peningkong hakani kashnong. Kasurak kadi kawai ka benta ka badan kamtam hapo kanong ka benta po snong po thao deling ba ka jingdon ka surak ka ba pensuk ya kinong snong kaya kayeng tingis ko so tana ka step ban i kani banakalyang jonga kum MDC ngala trash tom nakabenta ban let arsin laisin nakabenta ban let pensngo ya kani ka surak idan gipor nglay lang bi bajem hadian bangilalet ay ko ka kot ngilit budin bagi kwa bagani ka kam kanum sakut tang hapo kisiti ka bangi ay namar kumno mi khamat hi lada pismat ban let ban ye kendo iki officer ban ye kendo iki nong sen char jungi ban ye thu ngai ba kam dan jing e bangin wara ye kano ka jing don kam ha ka bede bat ka roi ka par hapo snong ka thau nganang tre sit ram nagam ta ka snong molai wat lada ngala syarem ha ka la selection ru kam dan kano ka jing pen sosi lene ka pen ban thaj yang rei kadang dan ban ka mensim bangan nangla ban tresu ya konstituensi junga nagapta kapit kapiang hapok snong katau but kendiat suwa bangan penkut ini kecikran junga hoy mentah bila yo snow bakan sedon ka election juga MDC dia nak liang junga ka Shillong ya kipat ba kalong ba ngangan nyele be MDC kasyong hupat ba la daudang ibet yang ban pensyong kan kisuki bangan sakri kamun nganang dan kemensi man sakri kisnong mulai ladom ibet ru ngakloy bakan syong swa sipor nagani kejeli jong kecing sakri kisnong mulai bangai scam bobleun kurku nagabenta kani ka step ka pamantangi kitbok ya ka balang ya kani kecing tumu ko baha ka jongka bat khamtam ya ka ying jong u dikon Saulus bobleun kurku ya ka ying jong i ka balala ban penmi ya ulendo nang ni kisnong banlong unong syarai ya ki paramensim ki padan hakni kejela kejongi ngit scam boleh lorkat nakaptakan ni program kebanlong si Sunday bangit scam boleh kurku ye phi ki prabngai ki papediang ya kani ka jeseng ka mas ka beningkong hakni ka jaka ke jong phi bat lingba ke jing kurku jong boleh ngit scam ki jing tumu baro ki baka balang kadan bat kamtam nakaliang ka sinong ru ka banisim mentalang bat penbet penbiang ngit scam boleh kurku nagapta kasi tangni kintian bakandiat sesien ai khubelay ya baro ki badan benta banyelit tur nakabenta ban penyo agni kasurak ban ngilayo agni step bat khamtam kajing khubelay bakarpang galit chu deputy chief minister jungi sa person nagabenta kajing simkhya jungi ban penurlong ya gani kajing don kam jo kisnong tangni kintian bakandiat khubelay sibun khubelay sia jarno ngiru ngem samla poi perkhan ba nakabenta kadi kamas kabaningkong jong udikon ban sekentang limdo hak la shisngi kan long kumde kumbang yo I menta nginang perkhan mangin sule kumbadai karukamle jong kabalang bansangu yo blay na kabenta bingilayo sawai paduleng do jong kaparish sawai paduleng do jong kamautawar CMC jong kasnong jong fihi ndrei palat banya kata kabang ikipilenti kumbala ong mende nong penyain bang yo sakani kasurok yo skwi kwiru Ublay umkerku yangi tang nakabenta shisngi ukerku yangi nakabenta kabasilan ter jong kajeng emjongi nado basdang hado bakut kajeng emjongi ten markata klimna bun ktin ngai kajeng kuflay yakidu barak bela dan bentalang nakabenta kiye ke barak khain kum kajeng penkre nakabenta kamas aingu jong lundo batmai jong kapares jongi jong ka CMC motowar jong ka snong motowar bat khamtam nakabenta kani kapur kabay kandulang menta ai khulai kerpang e ai MDC badan buram jongi belanda ndai na kalyang jong I ngam tharai bangin yo I ya kani kasi badia kani ka jaka ka balong kuni
Rengkat berkiwi pada ki peradakhat jang ke Paris Pastor Council hakabangi le syong perkhat. Nalor kamas hakaba ukung san solong lo ilung do thmai hakatukasi ndrei kai kaba mangi pada kum ke Paris sing laban no senyang na kebenta ka jengbet jeng biang ru jong ka syong ka thau jong ka imlang ka salang berkeni kelong kawai tama amdei dang mengihi dei bau blai ule lengba jung no ru jung no barngi don hande MDC badan buram jongi te klem da penslam ai khle fi sai sin pan to blai trai krat nong kurku kerdo ya kikam kijam ke jong phi ba phinia bit phinia biang phinia kot phinia kya berkum juru tungin nang ya sengu yo blai na kebenta ke jengkur khu ke ba blai uthe sei ha ka jim jong ab jong phi sai sin Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 7 Maubri Parish hapo ke jengelam i President Samla Aibor kila yo ban penkut ya kini kesngi da kamas bekut hakaba i Archbishop Victor Lingdo lawan ban kenya ya kamas bekut batsa megaktin ublai ringkat kesning ke kraw shiki kun samla bat shiki pat riunget kalong ru kesngi sa ken mau hakaba ki kun samla bat ki pat riunget kilayo ban le buram ya kesngi kha kabasan phukandai jongi Archbishop hakini kesngi hakapor shiteng sngi ki kun samla nabaro santli ki parish bakan thup ya kamaubri maulasnai umbir umsning bat umsolat kila shimbenta shitrem lingba karwai kashat kabe itana ban penpu penping shu bat ban ai buram yu blai hakani kesngi lepen hab ya kalama kaseng bat penkut ya convention dei Father Lawrence Carluni Zonal Youth Director SECYM Zone 7 ibdei ikongsan hakani kesngi hakajing don rengkat upa Charles Marngar MLA bat MDC Kamawati constituency la itiru ya kalama bat u convention cross sya kinongelam keseng samla parish soalat na kabenta kajing pediang jongki ya ke convention panwan house nem arhajar arpunrio Masuk ke kemen. Bat pindah dengan yang Sun 7. Kami all Sun 7 kena number perfect. Nyo siap setiap. Nyo tali ki sakramen. Nyo tali ki ciai musib akuat. Pun bang kini kentir nyo. Shillong donbosco piang kin nyo Sun nyo. Sun 7. Ngai kublai pi gani ka zero. Kani ka siga bakmen. Ya pi way to kani ka Sun 7. Kublai lang fada chugi badan handin. Choir barwai sultanan. Ya pi baro akinong mikmat ki sister dikon. Ya pi baro way panan hani. Snow tanat pani ya pi dana khamat kai mani ka bai tanat. Kay mani blai nam e fi fadi ka chipen pau chu blai yala de ka pathai parok ko bai menta ka si pen pau le de hanga pada phi ba de blai ukra unong padem unong su spa chungi ha kani ka khrimatro pidan alu kinong da chu phi Dominic Sabio bat ka Maria Coretti kini ki ngot ki balon paunam ha ka jingok khana samla chungi Kay kecimpau nam jauh Dominic Sabio. Ulok kena bersmat posting. Ubat wai bagai ublay. Ubat reisi tom. Ubai chicken men berbori kuway. Kam dami. Kajinglong terpang jauh ni kena kanong. Ulok bersmat posting. Hikai kibriu. Sup kayak bani kebalepop.
Tekani rasi kabetam na kabetam. Hakajinya leti jungi kukyun Samla. Hanek Dominic Sobyo hikayangi. Lakayap bani kabalepop. Kalau kabe hanegi tuai. Bagin chop kumbachop new Samla Dominic Sobyo bakut. Nyiru hakajinya leti jungi ngide banyale ikajingim. Ban boy shakathong. Bade bandan kathong berbor. Kathong ban ko malong ban shikri you play, ban you play, ban para priyo. Kathong ba dalon Kenongstone Diocese Catholic Youth Movement haga khat Southrik KYLLALYNKOT kalapenkut dah kejingelang Kerpang ha parish Mother of Compassion Mauklang. Right Reverend Bishop Wilbert Marwin ulapin minta ye kamas bakut balashi minta di kehajar ngot ki khun Samla bad ki Peit nget Catholic hakani ke step. Hakani ke sngi la don langru Reverend Father Nicholas Mayong MSFS Parish Priest ka parish Mauklam, Reverend Father Joby Matthew Samla Alvin Savio Kharkongor, o President ke Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement. Hakajing seng no pai sngi la pelong ye kajing mane sacrament bakot the Reverend Father Alfred Lingdo Nongbri na St. Saviour's Minor Seminary Upper Shillong. O Bishop Habasam ye kaktin jong blay halor kajing kordor ka longrenyeng jong kibriu da ka bapin ken mau bakamet jong pi ka long ka temple jong blay. Kumno pi ki Samla pinle banlat na kajing pentengit ya ka yeng ublay. Hatu pi yo sngo ni ye ka sur jong blay kumba Samuel ula yo sngo bat ula plet jing mut ban shashkor bahaya ka jing khot jong u. Kajing ko ngo ya la ki kemi ki paru kadai kajing ko ngo bat kajing pendem ka ba pen sngo bahaya ublay ula ong. Is sangran jong Yohanes iba bot yang Yohanes kila yu mau jisu yak marway but kila pula ya kacing yak jong Yohanes balatip ya kacing wan jong jisu ulaong Yohanes Baptist no Yohanes Baptist ulaong hakmi ukuran berat jong play kekisanan jong Yohanes kila pur kila nadin dating kipet ulai syai ulai marway uyat marway ulai syai ulai tekiyat na chingai kinot dan bot hajam ki bot kam sadin tang ban yu ie u syai ulai eu jesu yu ie ki ukerteng din baru wang yano kiawa tekiong korabi kono hikai hey bishop eu jesu wang kuno ale bandan pai Ekila bot dan lepet usong hai mencis. Usong hai. Samla bi. Ini kisandang kila lepet yo Kristu. Kila lepet dan bot jauh bat kila lap ulai. Dan huno usong hai. Ini kisandang
armut kilalap ya kata yuda yu donjin usak kat sabala ujistu hangno upoi usak ujistu Samla donjing dan sem kumangi banwat dan pendap sua ya kakok bangin kedang umbak wat imei pa cungi ban kedang yani Samla wat ya kata wat ya kinersin Samla donjing kani kedai kecaka kapertai kecaka yu kejat kecaka song kecungku kadai kebala tau mau ndai don caka dan song dan ri ya kakli cung kamu ong ba kinere kinreseng hidon laga jong katliu kaskum bakin song kinsa handrai kun beriu don jaka tan banbu ikatli jong uji sun Samla don jing kakani pate lain lo anasaret aga jaka kabala kayu badon kamaria badu joseph Henry ulai bar udon hakiman lagi cakap Samla bi ujistu upen kerau nanti yani balada mangini buat ni wat tu kumaliwan hendak menta kei kabangiwa ni wat ya ujistu Samla bi ngane bakiwan dan wat ya ujistu ngane bakiwan dan Peit ya ngane baki layu i ya ubah lada kimla banyu i ya gadul kemat cungu hendai pilih kendu ya kini gisi nama kacing keren kacing ai musim kacing alam cong kinong keren baper pada kacing duai cong i kilalap ya jisu hendai kanungut langi bangin suatu ya kini kacing dam cong jisu kumal ong ya ki jisu Samla don jing dosan hendai Tuan Bani Bangi ngiwat ya kei ngiwat ya gecing kemen hagan ke pertai ladang ngiwat ya ujisu ngihat syak sitom syak jenja ladang ngiwat ya ujisu ngihat jale ya gecing conggan ke pertai ko Samla bi ladang ngiwat ya ujisu ngihat jale ya gecing tenju conggan ke pertai nama kat pengedang long beriu minum lak banat ya gecing tenju conggan ke pertai Henry Ninya kentu Rai lada mani ngibut bat ni shani hau Ninya le persyak yakini ngin shen bat ngin salat ngin sajok ya kita kicing tencu cumani berti ujisu uyalam bat kelenti yangi ya kicing sitom cumani berti kumba kini kisenran kini ui bamu Samla don ying ila bud ya Samla don kaban penjang kanbang kenteng yaki nilai kila bud ya namar ba ikwa ban ui ba kadon ha uning ubriu ha uning jisu penat kadadau lalek kila wat kat kila ui Samla bi ngin sayu i au jisu lada mangi ni wat sisayu Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 6 hakasengi ublay ka khatsawtrik KYLLALYNKOT kalapenha perdano ekalama jong kelimpung ye kenduk lang jong kikhun Samla halum Sinai den parish kabeletip kum ka zonal youth convention kapasan halor kapang pedeng uding ubabha jisay kisok kibasniu lemni uding basniu jisay kisok kibabha naka gospel ulukas kalanong kabanreu kadukhat kapasaw pulai lawan bantu chithem ki pai reunget na santali ki parish ki bakentup ya kanong po parish kadhor parish bernihat parish den parish bat ko siang parish lawan ban pinchngan lang do menteri Khuborjylla badai Peit katarat animal and husbandry uba al heg ha ka jingadon lang u Father Peters Imle SYD ke SACYM zone 6 Father Johnny Ipin Father Michael Kongan parish priest ko den Father Kemen lang nongrum assistant parish priest ke bernihat Father Primus Aim Father Nicholas Sun Father Michael Sun parish priest ke kadhor Samla Benedict Mayong, President ke SACYM Zone 6, lembat kiwe. Hagati ka jing kenduk lang jang kikhun Samla Balang Catholic Zone 6, na yo ningkong benterwaya ka mas bukhot daw Father Johnny Ipin, mat la beteng pat da ka jingkren, halor kapang do Father Michael Sun, parish priest ke kadhor, bat la buat pat da ka jingi shimenta shithem, ha ka shat bat karwai, da ki Samla na ki santali ki parish, ha ka cultural program.
Kaju berkong mendari abang oleh singa berkuri pada kebaik mu biang yame ulaya kada kesenggan uang. Tosim batudina kene dibaro namar kene kalang berkuri jaga senam jaga jong gajuta matumai badbang jukut yakaba en pinmi nabinda jompi panabinda kibabun nabinda kejimma pikipok tole yakene ban jimma yana Sekli ki para beliau itu kejingkit ke sekli yang ke jong ke yang ke sem pakai imlang salang. Najwa dong dengan marga por kelamit dengan sim tadi ke por ke jopi najwa tangkat ni sintin arketin di Samla Peit jongi. Bawa bangi di Samla, tapi di Samla baro. Tapi di bendan kejingkit ke yang ke jong ke jingim. Lara bendan kejingkit ke yang ke jong ke jingim betul lah ben yang scam. Nampada kikam kijam kijing play kijing kita kijing pi kijing puli kijing pi. Ingat bahawa pi baru tidak kijing kita yang nak kijing kijing. Responsibility yang nak kijing kijing. Diki hajar ngut ki Samla Catholic Shinrang bat genthai kilatu chekanong ba jawai nakaleng ki parish jong kani ke NIAM banya shimenta ha ka lumpong ba khat riu jong ki Samla kabalazdang ha ka khat arte KYLLALYNKOT bat kut ha ka khat saw trik u KYLLALYNKOT kajing thmu bokong san jong kani ke lumpong kalong banduriap shahikai bat ban ngam jeliu ha jing tip shapang ka tin bm jong blay ning ba ka Bible kiwei pat kajing thmu Kilong banwan ra ye kejingnya kejingnya teli badi kemensim shipara hapdeng ki khun Samla jong kabalang ki basyong basa hakeleng gishnong jong kani ke NIAM. Right Reverend Bishop Ferdinand Dekar ulingdo sat jong kani ke NIAM. Ulalong ukongsan ha kejing penmenta ya kamas pakhot ha kasngi ublei ka khat saw terik. Hakini kilai sngi kidon ki program jing hikai ka jingi merjing mut ki plajing keli halor ki phang babunjat halor ka jinget Kristan Catholic balayo jing kai sani halor ka tin jong blei bat ek jinget Kristan Catholic da kiriu shempang bat da kini ki khubor ngi lapoi sha ka bakut jong kani ka thup khubor ngi ai ka jing khublei phi baro be phin kot phin klan bat ngi karpat phi bala da don ki khubor ki baja ki parish ni gishnong jong phi ba phin pha ni pentip shangi how teu number badon ha ka screen jong phi Kenang bengindang la ban penmi man katayo yaki Khuborniam kejala. Kublai shipon ublai unkar khu yipi.